cool. These days I'm busy meditating ngale ukuthi inevini ikhona lengakhuluma liye phezulu. I want to share for a few things bese siyanidedela. Aw amen. Aw hallelujah. Aw amen. Aw hallelujah. Lelo lokukhula bazalwane, it's very much important. Ngenxa kaGalatia 4 verse number 1. uGalatia 4 verse number 1 uthi kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane kayihlukile ngalutho encikini. Lela gama ethi inciko alisho just umfundisi wathwathi, lisho a slave, lisho isisebenzi. Basebenzisa ulimi lakaJuda lokuthi izisebenzi bebizwa ngeinciko. Aw amen. Ngicela ukuphinda leli verse lithi uma indlalifa lo ofanele ethathe lokifa yonke into kababa ngabumama bani osebenzile. Lo muntu oyindlalifa kuthiwa uma eseyingane shuthe engakhulanga, kuthiwa akahlwe ngalutho kuphi kwincekweni noma esigqileni noma kwisisebenzi. Lithi ingane iyinkosi yakho konke. Aw amen. Hallelujah. But ipoem enkulu esibona verse 1 ukuthi le ndlalifa isenjani bazwane, iseyingane. Aw amen. If it's for a few minutes church ngizoshare ngikhuluma izinto eziningi. I will try to closer ngihlanganisa ngisamakazi. But this is my introduction leli verse lokuthi lithi uma indlalifa isenjani, iseyingane ayihlukile ngalutho kuphi kwisisebenzi, singisithi kwislave, kwisigqila. Ngamagama uthi eyindlalifa kodwa ama benefits izinto ayifunayo akwazi ukuyithathela fanele ecele noma eyindlalifa ngenxa ukuthi useyingane. Sikhona abazalwane. The mind of this verse uPaul wadress ibandla laseGalatians uthi ngamagama akusiza ukwazi ukuthi uyindlalifa kodwa ungayikhulele into esegameni lakho, ngoba uyakwazi ukunganikwa into kodwa isegameni lakho kuthiwa mlingene ekhule. Nangathi banamba zalwana kuthiwa mlingene ekhule, yakwazi ukukhalela inkinga yakho kodwa uyithinte ukhuzwe ukuthi ungayithinti leyo nto. Kusho indlalifa ngazi banamba zalwana ukhuzwe indlalifa kuthiwa uyithintelani leyo nto, uyithathelani leyo nto, ungayithinti leyo nto. Kushiwo kwindlalifa. Iproblem yakhona ukuthi njengoba iseyindlalifa ifana neyisebenzana ekhaya, nazo mayifuna izinto ziyacela naye efane ecele. Sikhona abazalwane. Lesi scripture siveza ukuthi ungazi ukuthi yenza uyona indlalifa ungakakhuleli ubundlalifa. Anikho nami bazalwane. Ungazi ukuthi unamanga lokubize ngendlalifa ungakakhuleli ukuba indlalifa. One of the things wazenzela singiyimemeze very fast uyibambe. Ubundlalifa basembusweni akufani nobundlalifa basenyameni. Amen. Kwabuthelezi indlalifa yami iyothola izinto mhla ngifa. Lo mbuso baba lo mbuso akafi. Amen. Bazangena ngicela nisondele. Lapha ya kwabuthelezi ukuze tholo indlalifa kofanele ngife. Amen. Manje lana sinobaba the everlasting father owayekhona okhona nosazoba khona ongafi. Indlela yokuthola izinto kulombuso ufanele ufunde kahle uLuka 15 indodana yolahleko. Amen. Yaqonda ubaba ephile yathi baba ngiphi ifala. Ubaba wangalwa naye wayinika. Amen. Wayengalwanga naye. Lo yamfanekisa ukhuluma ngobaba basemhlabeni, ukhuluma ngobaba wasezulwini. Amen. Ukuthi lo baba wethu osezulwini akanika abantu ngokufa ngoba vela kafi. Kodwa kudinga umuntu ozazi ukuthi mina nginakho angimqondo baba ngocela. Angasine ukodwa abazalwane. Ungazi ufunge nakho ungaceli. Ungazi ufunge nakho ungayi ukuthi baba yonke into esegameni lakho angifuni ukufa ngayiphatha. Yonke into ongihlelele yona angifuni ukuphila ngaphandle kwayo. Sikhona abazalwane. Nana mbusweni abantu abaphethe izinto, abantu abaphakamayo bemqondo baba indodana yonana ngokulandifa yona ngofuna ukulidla kude. Ngikude kodwa abafana nayo.
indodana ayikaze yone ngokuthi baba ngicela ifa futhi yamuzwa nobaba akani uthi awufuna ifa lapho uthi hayi no kulungile kuthathe konke futhi baba akasho ukuthi ngizobala uvele yamnika futhi ihlezi libaliwe ifa futhi lo mbuso ziyaziwa izinto esegameni lakho uthi njani ngithi namhlanje ekseni ngisaqala ngiyakukhulelela ungafi kanti uphila ngaphansi kwezinto ezifakwe egameni lakho sengathi ungafika kule level yokwazi ukuthi lo baba lo akafi so ngeke ulinde efe but number 2 awuyitholi izinto ungakayi uJesu wakhuluma kwabafundi bakhe uthi aninakho ngoba namanje angicacile uJesu wakhuluma kwincwadi kaLuke verse critical uthi aninakho hayi ngoba ngingenakho mina uthi yini eningakaceli base abantu we need to fika kule level yokuthi asisiniselwanga izinto kodwa sazi ukuthi basembusweni izinto zibonus zikhona yes ivangeli linazi izinto sikhona abazalwane yebo sizela ukuphila phakade kodwa noma besinayo kunezinye izinto ahlelele zona ezingazona ezangale kwethuna okuyizinto zangapha akudinga ukuthi njalo umuthandaza uthi uNkulunkulu ngiyanqaba ukufa ngingafikanga ezintweni owangiplanela zona ngibuyisele nezinto ezisitha ezinye mhlawumbe ngake ngayibamba zalahleka ezinye ilahlekanga kimi zalahleka ngomkhulu zalahleka ngomama zalahleka ubaba ongizala kodwa mina awushada ngabe uphila impilo ngaphansi yokundlalifa one of the things ayifimba ukuthi indlalifa ikwazi ukuphatha izinto ilento ungayikhuleli izinto awuyinika ngokuthi uyazazi uyinika ngokukhulile amen. I always make this example with mama ngikhuluma ngento ekuthinda lento mhlawumbe to churches or wherever noma ngikhona ngithi abantwana even ekhaya lakho noma ikuphi abantwana uthola ukuthi ubanikeza u50 cent or 100 niyazi leso sikhathi uthi asomnikeza u2 rand uthi asomnikeza u5 rand uthi asomnikeza u10 rand akaceli kodwa acela i8 Nikwa. Awuniki ngoba unaleyo mali kuphela. Kodwa ubuka yena, ubuyena ukutshela ikhipha malini ephaketheni. Kodwa ngizothi kunezinto ezinkulu kuye. Kodwa uyabheka mawusabuye. Ukuthi ngangimnika u200 ingane na 4 years. Mangimnika namali engaka ngithi abayidle cash, angimthandi ngiyambulala. Kunezinto phukwa zona busona unganikwa ngoba izulu likuthanda kakhulu angisazwana uthando uyaluveza ngokugodla thina siyakwazi ukuthandazela izinto esingayikhulele awu haleluya mhlawumbe kwasecela wakho ungathi khula so uphando basobanela uveza ukuthi uma indlalifa iseyingane ayihlukile kunesigqila ayihlukile kunesebenzi kunezinto masuyithola embusweni uthi hayi inkosi ingikhumbule kulonyaka kanti ayikhumbuli bivele ikhumbule nakuloya inkinga njalo mayifika bijika nezinto kuwe bithi hayi mangamnika lokho uyophakamela abantu lo mncane ngamnika lokho ngeke phindaza abantu ngamnika lokho ngeke phinde khonze ngoba kunabantu abakhonza kahle babehluphekile siyazi inkosi uma baba notho ngokuphila uthandaza ibuka kulokho omncane phela inkosi iyakwazi ukutesta uthoza ngokubusisa usatest inkosi ikuphinda kanti akuyona isibusisi test masibuka ibehavior yakho unjani ububusisekile manje nithi izulaya siphinde sibophe kancane la umuntu lo sombulala ngoba siyamthanda kungcono singamnika into engambulala kuthi angimemeze ngithi khula as a child of God. One of the measurements obona ngathi uyakhula noma ukhuli izilingo. Amen. Izilingo azifani izilingana neclass lomuntu. Amen. Uma ufuna ukuthi ungakanani check ilingo lima ngazo. Zithetha usasa nayibuka wena ubona ba. Amen. Amen. Aniko bazalwane. Ilinga ipheli. Kodwa zinamazinga. Kuya ngokuthi ungakanani. Amen. Into abamnandi alikho ukuphuma elingweni.
kodwa ubona usulingwa ngento kade ungalingwa ngayo ngonyaka odlule ukuthi shuthi usathana ubonile ukuthi mayilethe into ethize iyohamba ngaphansi kwami wanyusa istandard usathana shuthi nami istandard sinyukile no anyusa usathana dawulukanga oh hallelujah now kuyakhawunta yini olingwa ngayo ngoba ukulingwa kudinga amademoni ama-messengers kaSathane wona wathumayo uSathane akayizeli uyathuma amademoni uma wathuma kudinga wanqane that's right gijimani amademoni ekaMamusweni okwenza ukuthi evele uSathane ethi buyani amademoni yonke into eniyiphethe nomosha isikhathi ngeke isebenze le kusho uSathane kungasho wena anizwanga uSathane ekhuluma yena hayi uzonyaka sabana ngokuhletshwa uma niswadlulwa enyaso nokuhletshwa ngoba kunabantu baseyizingane futhi asingasebenze lutho base kuyo level nje ukuthi utheni wena ngegama lakho iclass naleyo kuba nabantu uSathane azabona lo noma ngathiwani sayivukela ngathi kuhle bonke ethi vele manje ngakhuluma ngami nokhuluma ngoba futhi ngokhuluma ngemuva kwami sho sasilingani ngoba ukhuluma nami ngakhuluma phambi kwami ukhuluma emva kwami sho vele semva kwami ngingakho umuntu odinga abamhlebayo nayo so enenkinga la ngoba kwazi udinga abakhuluma emva kwakho ama level awalingani ukuze ngikhulume nabo nengihlehle utheni njalo abantu batheni uyahleha amen sikhona ke basalama uSathane must know ukuthi angisadisturb ungabi namali angisadisturb ungabi nalutho angisadisturb ungatholi into entsha ngidlulile kulelo klasa ngazi noma ngikhona basalama you need to wazi ukuthi izilimo ungayidadisha wena wedwa masubona ngoba kusho ukuthi uSathane ngibona ukuthi ngingaka yes amen ngoba awukwazi uyingane ka grade 1 ubhale test ka grade 12 iphepha le test ishi grade amen haleluya yabona basina noma singabo show kodwa ama grade awafani sibone exam masefika exam ekanone exam ayifani ngalo shuthi singazwana kodwa ama class awalingana amen sikhona kodwa basalwa how do you see grade checker izilimo zakho amen yini levimba ukukhula for few people number 1 into that abaze bengakhuli ngoba banayo desire yokukhula amen you Mase ngeke amen ungabi nandlala ukukhula I was reading another document another books ithi ukukhula akuyona surprise akuzi automatically ake umuntu ovele nje esebone sekhulile sengelevel ukukhula it's a commitment ukukhula build ukukhula kuzi number 1 kanti akulangazeleli uthi kule level ukuthi kodwa Nkosi ngiyafisa ufika kuleya amen awubazangazi manje senami kodwa bazalwa one of the things that amakhola ngakhuli is because it desire ikhola liyakwazi ukunethezeka ukuthi libe level eyodwa for years amen oh bazalwa oh hallelujah amen liyakwazi ukunethezeka ukuthi libe level eyodwa level njani eyodwa kanti kufanele uma ufuna ukukhula ube nesifiso idesire ube nendlala desire ngathi bigama elithi kathi ulangazelela ukuthi ngiyafisa ukukhula awu amen yabona ukukhula kuyahlupha kwawena iba kuwena lento ayibona umuntu osecela uku-celebrate ethi awusukhule kangaka kanti akazi ukuthi wena awusekho la ukhona umuntu okhulayo ayicelebrate level akuyo njalo kwi-level uhalelelane nayo because inqaba ilinyazwa ukunethezeka kuma-level akuyo ayibona uqedile kule level akuyona kanti sekhona i-level umuntu okhulayo mbambala ucelebrate abantu kodwa yena njalo uhleze ne-desire ukuthi ngofika nini kule level ikhombe eBhayibhelini noma ikhomba kumuntu ngofika nini kodwa lingane nginobani ukhomba umuntu noma ikhomba izwi uhleze nale desire unomuntu awuye ongaphambili unomuntu awuye ngapha bethi hawu sombela nami man of God want to celebrate level lokuyona kakhulu igcina ukwenza ungasayi phambili ngoba kuba ngathi uqedile
Oh hallelujah. Sikhona bazalwane. Uma umuntu oshumayelayo, ngithi shumayela. Oh amen. Ida makuzoba tena recording nani. Ngoba phansi ngibukile recording. Ngobukile recording. Ngibuke ngishumayela. Now sekudingeka attitude ngobuka. Ngoba omunye yena echaza nje ngashayela. Kanti noma ngifuna ukukhula, ikuphi la ngibheke khona. Yazi kwelento ngiqale kanje. Yazi lento bengiqale kanje. Ngiyokusama nothamo. Ngithule bazalwane. Umuntu okhulayo unedesire. Uyalambela, uyalangazelela. Ukukhula celebrate abantu kodwa wena pursue igrowth. Ukukhula imost abantu ayilangazeleli ukushintsha indlela othandaza ngayo indlela ofunda ngayizwi kuvela from ukulangazelela ukuthi lento engilangazela kuba yiyona yiyo akumnandi vele uyothandaza nje uhambe ufunda amazwi but yinendisa linendlala indlala eyenza ngikwazi ukufundiswa indlala eyenza ngikwazi ukwenza isikhathi sokuthandaza indlala sengathi indlala yokukhula engakhona ibone kuwe iba nayo idesire lokukhula sikhona abazalwane now ukukhula one of the things ezibalekile ngokukhula uthi uNkulunkulu uthi Moses uNkulunkulu ngicela ukubona get this side of God because ukukhula kubalekile wazi ukuthi uyoshesha ukuqeda ukukhula mafuna ukukhula udlula abantu okhonza nabo uyashesha ukukhula uyiqala ngabantu okhonza nabo but ukukhula fanele iqale ngoNkulunkulu amen uma uyiqala ngaye awuqedi amen ngikude nami uma uyiqala ngabantu okhonza nabo uyashesha ukwenza hayi ngizima kabi kanti uyiqala ngabantu uma uyiqala ngaye njalo banenselelo uthi hayi kodwa Nkosi why ube nenselelo uthi uMoses Inkosi ngicela ukubona uthi sixakekho ngangibona njani usethi kodwa into ozoyibona kimi yini umhlanje ungakuphi bazalwane uchaza uMoses nguvula ulwandle kodwa usemva kwami noma unzima ngusemva kwami so mangikhala ngoNkulunkulu ngikhala ngomuntu ophambili imothi ibula uthi ngikhala ngabantu ekhonza nabo mase ubona ukuthi usivuthane ngikhala ngabantu belokhu uyikhala ngabantu okhonza nabo kanti sikhale ngoNkulunkulu njalo umhuba ubona umhlaba ophinde ufuna ukusondela uthi abuphi ubona umhlaba awufiki lapho nolingana naye khona awubazangaze ngithuleleni siqale ngaye uNkulunkulu umufuna ukukhula sikhona abazalwane number 2 into eqale evimbayo ukufa kwedesire ulangazelela number 2 into elimaza abantu bengakhuli abantu abazwana nabo amen is very awukwazi ukukhula udlule association yakho kuyakhawu uzwana noba ngoba wonke umuntu okhuluma naye isindo yasiphula noma uyatshala amen sekunazisa akekho umuntu ozwana naye ungenzi lutho hayi ngiyazwana nje nixoxana hayi lutho nje siyazwana nje unje kamhlaba ukho wonke umuntu owathapha nawe ukhuluma nawe uzwana naye iyatshala noma yasiphula. That's why I said, chapter 15, verse number 33. But ningakhohliswa umuntu ukujwayana nabo abonakalisa ukuyiphatha okuhle. Awukwazi ukuba right kanti uzwana nenkinga zabantu. This is 1 Corinthians chapter 15, verse number 33. Lithi ningakhohliswa umuntu ukujwayana nabo abonakalisa ukuyiphatha okuhle. Yes. Lisho njalo lithi ningakhohliswa. Yabona ngiyathanda igama lokuqala lithi ningakhohliswa. Lothi ningakhohliswa chaza don't be fooled. Uthi hayi wena ungaba ingelosi phakathi kwamademoni. No. Hayi babheka nje kodwa uthi bamnandi. Mina hayi be right. You can't be an angel in the midst of the demons. Amen. Ungafiki kuyingelosi. Kodwa njalo kancane nawe uyashintsha. Yothusa uyidemoni. Let me show you again another scripture. The association sinamandla kanjani.
ufirst ulele incwadi le oshumele ngayo lapha enkonzweni wasekhona John 1 khona ifundile futhi phambili la eqala MC ngathi ufunda MC ngathi manje uyifunde ngoba ukutshela le amandla association John 1 verse 1 anybody just read John 1 verse 1 yebo eqaleni wayekhona ulizwi eqaleni wayekhona bani ulizwi wayekhona ubani ulizwi ubani la uJesu akithi wayekhona nini eqaleni angizwe uqhubeke ulizwi wayebuNkulunkulu andakasitshela ubani sitshela benobani wayeku isitshela association wayeku ukwazalana ulizwi wayenguNkulunkulu awukwazi ukuba yinto engayona lo muntu abazwana ngalo iphinde kokugcina eqaleni wayekhona ulizwi yebo ulizwi wayebuNkulunkulu namandla leli verse wayinobani ulizwi wayekuNkulunkulu he was with God yebo ulizwi wayenguNkulunkulu ngeke kunalandelayo uphamba nomntana ngoba wayeNoNkulunkulu then wayenguNkulunkulu yengakho lithi ningakhohliswa ukujwayelana nababo bonekisa uyiphathe kuhle but okugcina okwenza singakhule lack of consistency lento njalo wenza into yokuqhabuka endleleni awukwazi ukwenza into one way ungayiki ngithule bazali sengiyathandaza enye into akakhulu umuntu ongakafiki ku-level consistency uyokwenza into uyenze njalo okwenza into mfowethu noma ungayenza kancane kodwa mawuyenza njalo alikho kodwa bazalwane uma uyenza njalo ugcina ubonakala sengathi usukhulile kanti ingoba lento lokhu ngiyenzile ongibona namhlanje akazi ngiyenze lento for 10 years lento lokhu ngiyenze for 15 years hayi bazalwane ukuphikelele ukuyenza into ungayeki kudala igrowth amen okay ake ngenze isibonelo ngomuntu ozovele ehambe entabeni uyothandaza usubopha ukwehla manje mayibuya lapho engaphinde ethandaza uyodlula umuntu ongayanga entabeni othandaze ngo5 waqeda ngo555 nakusasa futhi wathandaza ngo5 waqeda ngo555 nakusasa wathandaza ngo5 waqeda ngo555 nakusasa wathandaza ngo5 waqeda edlula umuntu oluka intaba uthando wenza into kanye usathana uyazi waye kwenza umuntu othi gqwa ezintweni ezinamandla it's because the consistent iyo eyokhile la embusweni ingakho uzwa uNebukadnezar ke nona obizwa uDaniel emphandweni ngonyaka uthi Daniel ncebo kaNkulunkulu ophilayo engabe uNkulunkulu omkhonza njalo ukhululile yini emabhubesini na kusho bani le kusho umhedeni kodwa umhedeni ubamba iconsistency kalo baba udlo baba akuyena umuntu baqwa kodwa ukhonza njalo uma engafa emabhubesini shuthi lo nkulunkulu amkhonzayo uyiki ngoba akwazi into yenza njalo ingakhiqizi amen baze ngiyancenga ayikwazi into yenza njalo ingakhiqizi usathana akayifuni consistent akayifuni into yokuza kuphikelela amen yabona ngenza into very practical even ekhaya kuyenza ke kanzima very practical yini elahlelayo ngokuthandaza ndawonye before kulala yini ephazamisayo enkulu yini kodwa nje isisa sisabi consistency ukuthi uma lento ingenziwa for 7 days yenziwe for 80 days yenziwe for unyaka koqhuma iboom la evele into yenze usathi hayi no ake ngiyenze nje ukuthi inganawa kungonakele ngoba iconsistency ngithanda ngento eyi1 awuthathi into enkulu
kuphela into ebalele yenza ungayeki ayikho nzima usaka kuyisaba ngoba imqede enganakile ngoba ayibafethu ungayifundela ivesi elilodwa kodwa bakuzofunda njalo njalo ngithi angilali ngafundanga vesi usathanda ulethe yabona la kophuma ibhomu i-consistency is one of the key amen ungaya abantu besport abadlalayo benza ini abadlala wangampela abadlali ngoba kune match abanayo abajimi ngoba benze match abanayo but bayazi ukuthi ukujimela igame angeke usize kungohlezi sijima ngoba singabadlali amen abazalwane wathi wayikhona ethandaza ngenxa yezimo ungathandazi ngoba impilo uchaza ukuthi wena shiso sitaka akangayivimbi izimo ngoba izimo yizo ezikwenza uthandaza shuthi akangayibambi izimo thana makela neyenza ungayeki thana yenza ungayeki oh Jesus Christ oh amen my time is up into lemazo ukukhula it's a lack ye desire i-association yokuzwana nabantu abangayona into ofuna ukuba yona haleluya number 3 oh lapha ekuzwaneni uyakhumbuza umuntu ukhanywe ngani mhlabathi ikhona into ongayiphosa uhlabe emhlabathini ingaqhumi shuthi umuntu uma yomhlabathi lo muntu engikhuluma naye njalo into ayikhuluma yuhlaba ngenhlabathi nemvelo yokuqhumisa oh bazalwane shuthi ningaxoxa ningabona abantu nixoxana kodwa kokuqhuma kubone bonke abantu uthi yini enza laba bezwa amen wazomnando wethu bazalwane oh hallelujah amen but number 2 church lapho ku lack of consistency let me ngineme lezi ezimbalwa mase siyathandaza number 1 never ever ube yikholwa nalento ebizwa kuthiwa partial submission to Jesus uJesu namhlanje inkosi kusasa wena oyiphethe kusasa uyinkosi kusasa wena oyiphethe abazalwane ngithuze kunenhlobo zabantu uJesu inkosi mhlathanda bona my God Kasanda isikhathi abona this one it's a disease makuthanda yena namhlanje hana ngiyakholwa uJesu ngeke vume ngenena makuthanda yena phela mina ngumuntu umuntu yabona unesikhathi sokuba umuntu uJesu engayona inkosi leyo gap yakho umuntu emotion into eziningi nalo Jesu ngabe sezenzile kothatha isikhathi bonakala ukukhula kuqhuma izinto ngoba lesikhathi ngabe uthi i-hour lakho umuntu phakathi ukwazi ukusipha izinto zeminyaka uJesu aseyitshalile ngoba akekho usathana omkhulu odlula imvelo yomuntu ziningi izinto bazalwane uJesu wena kuwena hlezi phezulu kwazo uma nje kwamqheluza ivele ifuqa lwela ukuthi uJesu bazalwane ebe inkosi njalo ake sithi njalo lwela ukuthi uJesu ebe inkosi njalo amen oh hallelujah ngenzile lapha bazalwane but ungabamba yokuthi akekho umuntu okekhule kanti umuntu ongafuna ukushiya comfort zone yakhe amen ukukhula akuwona nice amen kwesikhathi uyaphazamiseka eyintweni nakwimvelo yezinto ezilethana ngayo sekhona bazalwane enye into edala basingakwazi ukuthi sikhule okumele sithi sisize siphume kuyo hayi gwa isono amen yabona ukuthi sibuye siphume esonweni sibe singene esonweni iyahlupa because of Hebrews 12:1 funda ukugcina mhlawumbe lokugcina just one the last verse
Oh Jesus. Get that verse. Hebrews 12 verse 1. It's very delaying uphila impilo engaphumeli esonweni. Hebrews 12:1 yebo. uHebrew 12 verse 1. Yebo. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo bofakazi. Sinefu elingaka lo ufakazi Elisihaqileyo. If lo ufakazi kusho chapter 11 amaqhawe okhona. Ungazi ukuthi if lo ufakazi omakhelwane if lo ufakazi atosebenza nabo sinefu lo ufakazi bashaqile ogada if lo ufakazi kusho la kade bebalisha ubani wakholwa kuthiwa if lo ufakazi noma ngahle ndayisebenzisa ulethi sekunefu lo ufakazi. Abazanaze nathuna noma ngayidoubt lento usulethi kunefu lo ufakazi lisihaqile. Yebo masethiwa Masilahle konke okusindayo. asilahle konke njani Okusindayo. bazalwane kunezinto ongayilahle okuthanda ukuyilahla kodwa uyayibona ukuthi ziyilodi ifaka isindo zifaka ukusinda kwazi ukuya phambili ngisathwele lokho asilahle konke ukusindayo yebo Nesono esithandela abangaka. nakho-ke isono siyathandela shuthi akekho umuntu ongambone ekhula kanti usesonweni Thana siphumeni esonweni. Thana siphumeni esonweni. It's one of the subjects usathana akayivalile in the church of God. Nokuthi makhulunywe nje ngayo. Ngoba usathana uyazi siyathandela. Uma sithandela ke siyahlupha sibamba into ethandela into efika ibophe inyaka ibophe yonke into. Into engihlupha ngaso kwesikhathi sibopha amehlo. Uyibona izinto engifuna ukufika lapha. Kuqala ukuthi ngenxa yazo awukwazi ukufika into nosazi. Izinto kona ngokuzazi. Uthathi mina angibhilongi kule level. Mina babe lapha ya kodwa isono ngoba siyathandela. Awusekhona tabazalwane. Mhlawumbe uthi makhelwane kulonga right ngoba ngathi yena uyinkinga uthi makhelwane phuma esonweni. Siyathandela. Hallelujah. Oh, amen. Now, ureba ukubuke igxathu ohamba uphuma esonweni. Uyibuza uma ngaqeda unyaka. Ngiqede mbili, ngiqede emthathu ngafika lapha. Ngoba into emnandi uphuma esonweni uyawubona umehluko kancane. Uyibuza uma ngoba the consistency ngiqhubeke ephileni impilo engenasono ngafika kuphi. Sikhona kodwa abazalwane. Lithi asiphume esonweni. But angisho lokho kokugcina as I'm closing now in this 2 minutes. Usathana usebenzisa the demands of life ukuthi umuntu ebe too busy over his spiritual life yakhe. Umenza umuntu lemnako yezwe lemshika yokuphila ayizona izono kodwa udinga ukuyibona uma sewuyizona ezipriority. That is my closure. Fana uma uyikholwa ubone njengamanje azisisu nalokho kokuphila kwenyama sekufuna manje udlula. Sekudla nesikhathi lesi somuntu womoya. Sikhona tabazalwane. Ngoba usathane can use impumelelo to destroy impilo yakhe yomoya. Yes. Sometimes sathana ngabona athi lo manje ngigcine enhliphekweni uyinkinga kakhulu. Mayiphumelelo uyamkhohlwa uThixo wakhe. Mayisuthu uyakhohlwa. Yonke into yomoya akumenze bebhizi ngempilo le yenyama, the demands of life. Hawu ngivuka nini ngemsebenzini, hawu nanka ama assignment, nakho ukuthi nayi due date nani eso sathane ngithanda lokho ukuthi engqondweni yakho kona due date yokuthi due date yokuthi kodwa yiki into ethi umuntu womoya yena ngemnakani asimeke nyawo zethu. Mhlambe ake sithathe 2 minutes sonke sikhuleke. Can we pray all of us? Father, we come before you. Baba siyasondela